Ngayon ay kubriti baro, hagkakating kabatang tamu traju isu ng pinjuni. Bajingway kapangan nga banay hapi ang kapor kakren ba ni gikun jong blay habis nga deti gijuni. Sibun gijing sibun ma. Sibun gijing pinshoy. But bun sin ni ma di gijing jing shapin tabi re haba ngibu yu jisu. Hakamat hakren dia jani kanu kadap na kajing kimen, ano po pa kajing ing kajing kamdag na nagata kajing susi na kajing kuslay habang ibuy uwa kaman mabau lang mo melinti nakapenta ko siyang ni kajing wala panayap hi kadi naka jing wasya nagsir kabandus ba kanmay